Uba Meryl Bonsim, uba de MLA joka Nongpoh constituency, mentaga singi ka arpo nyau tarik unailur, ulalet ban pleno ya ka lenti yat kejat lani ka footpath, bar ka kerdop joka office terekam joka Nongtluh Presbytery ka badan hakasnong Sokhar ki Ribhoi district, ya ka bala penmang lengba ka SRWP scheme 8,000 khat pra hadu khat khandai. Lawan ban sa Shillong do MDC ka Nongpoh constituency ba barajet rani, lembat ki pastor, ki temen basan, Kilong kami jangka Presbytery bat ki nong yalam jangka Nongtluh Presbytery CE Union rengkat bat ki riurang ba jangka Shillong Sokhar. Bat kamasuk tengah kalau ba kumnor uble pesantren sim ban ya dan bentar di kam di berher laga deh bat ki program gingseng dan di balang berher idon ki jait balang denomination ki babun jait apok kaneka kamri boy apok panusi di balang ki babun ki jing persang dengi benetri lang panera ki persang ban keder ki kan pala bat pabanong tru mutang istri ki jing jait inti om tang naga benta ban yalam ya ki pailang ki prabange ki dekat ki dekat apok terus istri kadang tu benta por belajar kenal kajing don ya ka computer institute kajing don ya ka music school institute ta karananya but giwe di kita ki awareness ki berkhair nagal yang perstri lama nagal yang SLE committee nagal yang perstri union nagal yang jing secretary ki awareness program ki berkhair ki ba ki level berkhair ki ba kile juknya la de ka jing khod jing subah la de ka kakot kekhia lagi ka shongkha khna lagi ki bopun ki program ki awareness ki ba kum ka presbytery lo judan penta ki por ki pedep bat ni scam ki por banwan tingan ban penta no semua ban ai ka jing khuble ka terpang ne namta ki nong ilam baro ki nong ilam ki balale ki nong ilam ki mamenta ki nong ilam ki pansim tiro ki por banwan baginang peteng ye gini ki kam ha apa ki unang salah jemi nama gajing sekri para beliau kalau ini sekri boleh kalau nggak mau komsan tu kata kamtam kena kejuk kejungi ke pemerintah semua ban kentu yang ki bor balang lagi desa balang di secretary society kejungi ke badan isim bagi platform kaba kerautan agak jengim kejungi ke platform yang balang beginilah ban persutu beginilah ban siamnya ke pemerintah bente kalong ying kalong sem kabas khap kabakan mau di duai mit di duai step ayin sem kalong ying kalong sem kabatip ya kaburang ke jogle man penhe pensan ki khun si am jing tip jo play ten bang tan slow baka level presbytery ki artli ki district ki badan apa ka presbytery idang la menteri sampah ki por ki banwan bat bengi scam Sibun ba ki organisation ki don ki ba pertasla naga benta ban penkela lane ban penbahai ki imlang masalah andre ke ba ngangai na baro ki organisation lane ki kunhun ki bala trirat ba ban penkela ya ka imlang gasalang ke jongi wat haka longing galongsen ki de ki balang ki badan haman la ki Shillong ki thau omde tang gawe ka balang andre baro ki kunhun balang ngiatre naga benta ban wanra ya ka shongsuk ko shongsan ha ko Shillong ka thau ban penbahai ya ka longying galongsen ban im ya ka jing im tibru tible te galong ka badon kamru nama kata kum kinomi khmat ya ka ban yin phai ki khmat ki jongi banai ki jikersan ya ki balang ki bopher bakhnang ba kila ban penbaha ya ka lukom trekam ki jongki ban wanra ya ki imlang ka salang ki jongi ka ba shongsuk ka ba shongsan bakum juru ban penkeladur ya kalkom perkhat rukom perdan kat kum kani kajuk ke bangidon kenang bangila ru ban pensomha ya boleh hamtam nama kata kalau ke ba smokeman alor kani ka jing persyang ke ban nagaliang jong MLA la persyang ban nagaliang jong aru nga persyang ban buddin ban ya rengkat tadi alor kani ka jing persyang ke jongi te nama kata nagaliang jonga sesisin ai kublei alor kane ka jing ai sobha nagalian ke jogi
aga presbytery ye kini ki jibon kam apo presbytery ni so kumenru baga presbytery kala pendon kam hop iaka ladangi perkhat ia kata kamaun kepala penpau menengi ba kami habdor ban kene ka rukom sna ke jumpi den re kale khamba ban ia kata ka bakilayo te kalau gay ke basung tenat kebat ke basung hun na bentra kita kiba ai nama bakilale khampalat ban ya kita kaba utau nang ai ulai kalau kaba sokumen tu kata ya kene ka jing smutrai berka jing simkhia ke jumpi ya kene ka kam lane kene ka jing ai nang kalian jong MLA ngi scam bakung ka presbytery pinang ya sakhmat pasaprang nang bentra jing trekam ke jumpi apo presbytery kemudian kuat ban keren kalau kini ki memorandum di mana kalian jong ka presbytery